Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары. Саламатсыздарбы? 9 сентябрь 2022 жыл Бишкек шаары Московский Советский көчөлөрүнүн кесилишиндеги обменкаларды биз беребиз. Инвестен баштайбыз. Туугандар, доллар 83, евро 83,60 тыйын, рубль 1332. Обменканы бир көрөбүз. Money Stream доллар 83, евро 83,60 тыйын, рубль 1332. 1 сом 33 тыйын. Партнер доллар 83, евро 83,50 тыйын, рубль 1332. Байтушин банк, туугандар, доллар 82,50 тыйын, евро 83 сом, рубль 1 сом 32 тыйын. Байтушин банк. Насип бир акча алмаштыруу жайында доллар 83, евро 83, рубль 1 сом 33 тыйын. Тагай групп доллар 83, евро 83, рубль 1 сом 33 тыйын. Курс плюс доллар 83, евро 83 сом 20 тыйын, рубль 1331. Исламик банк доллар 81 сом 40 тыйын, евро 82 сом, рубль 1 сом 32,5 тыйын. Бул обменканы көрүңүздөр, доллар 83, евро 83 сом 20 тыйын, рубль 1 сом 33 тыйын. Капитал банк доллар 81 сом 50 тыйын, евро 82 сом 50 тыйын, рубль 1325. Ушу менен видеону аяктайбыз. Туугандар, сак саламатта туруңуздар, лайкти тарс басып коюңуздар, көрүп бүткөндөн кийин.